mgogoro. Hatutaki kulala. Leo baba mnaacha wamama wanaomba sana. Sisi tunakoroga. Lazima ndio vita ndio ungeomba kuliko mama. Ungelia sana kuliko mama. Kwenye hiki kitabu cha Samueli wa kwanza 17 kuanzia mstari wa kwanza. Ukipata bahati soma yote. Hapa tunaona majeshi mawili ya Wafilisti na Waisraeli wako kwenye bato, wako kwenye mapigano, wako kwenye vita. Lakini upande wa jeshi la Wafilisti limesimama jamaa moja linaitwa Goliathi. Goliathi limesimama, linasimama mbele ya taifa la Israeli. Anasimama mbele ya watu waliokoka, anasimama mbele ya watu ambao wanamjua Mungu. Anaanza kuwapiga mkwara, anaanza kuwapiga biti, anaanza kuwatikisa na watu wanatikisika. Yaani Goliathi amesimama anapiga mkwara na watu inawezekana kwa wako hii hangaiko ya kupata kazi. Unaona anasimama mbele, watu wanaona ulivyo kwa sababu wewe utasimama. Amezuia baraka zako, amezuia kufanya chochote. Anataka yeye wakati tu hapa tunaanza kuona tena, tunaanza kuona tunajisikia, tunaanza kuona ati anafanya anachojisikia kwa sababu tumeacha nafasi yetu.